ki bopea ho atu ki e whika tolo e tau a senita o kuia e mea mahuinga o ko whia o atu. I he hoa tanga ni whika hoa ki pia moi fuakawa. Ho eiki. Oi fuakawa ai whafofonga moi minista o ko tōtō ni i he konistu tōne ki whakahoko. I he ene pehe o mahu inga au pito ke whakapapau i he whafofonga moi minista i he whane e reani ke whakahoko ene fuakawa. I he hiri ange ai fuakawa ai o whafofonga i he pompongeni o kuia i he whafofonga e ta. Ko e minista whanua o te eki ke whakahoko ene fuakawa. Nai poaki mai i he fuafua whakataha ai whanerea i he aho ua o Samuari. Pea koto e poaki mai i he whakataha hoko e ni ai whanerea i he aho ni. O mahino pe heo oiki ai lau. Pea moi mawhai o whanerea. Ke whakangofua ha whakalooloa o e waha taimi o mama o ai ha me mipa mi he whare. Ka o kui ai foki mo i mea o i kai tohi i he lao. Ko e amanaki mai ai kakai o e whanua ke te kiria tautolo. Hange e koen, o e fie mau ke tau whai ai fuakawa e ao o e wharerea. Ko e mea mau i ngaia ne tonu ke tokanga ki ai minista whanua. Pea pehe ke e pare mea, ke whakapapai e kabineti ai ngahi tō konga ko ia ke whakakakata. O kou tapo watu hou eiki, ke mou tokanga la, ke ngahi mea ko ia. Pea te wakai, ai tawhaaki ko e ni, ke toi whakalere i a lao. Whie mao ke toi malohi ane, a hono whekauat e lao ke mou whakakakata, ai ngahi mea, hange koe fuakawa. Ko mea ia ne utokanga ki ai ke watu he a seita ko e ni. E he kai te whai ha whemea ki ai. Ka tau hoko atu ki a seita hoko. Kalake, whai mai e tau tari ui. Tapu ik sea whanarea, tapu ik pare mea mo ik minista kabineti, tapu ho ik whafofonga ho ik no pere e nea whio, pea tapu ho ik whafofonga kakai, ka tāki whakahoko no ui o whare ke ahoni, Monite hong fulma walu me wa fulma o fulma no. Ik sea o whanarea. Ik pare mea, ik token pare mea, ik mista ki ngahi ngāwe whakadiplomatika e nea whio, ik mista ki ngahi kautaha ai pureanga, ik mista taki mamata ngahi ngāwe lalahi, ik mista whanua savea palani me ngahi koloa whakanatula, ik mista koumea ko ngāwe, ik mista tānak pānga hou mai mo tute, ik mista ngowe me tokoni wa kau mo tautai, ik mista ki ngahi ngāwe whalot whanua, ik no pere mafu, ik no pere tu wakano, ik no pere tu lakepa, ik no pere tu afitu, ik no pere tu hangana, ik no pere vehal, isalin haines plinis kalani wal fotofiri. Te vita whatawi puloka,
Martin Tapeluelu, Aisake Valueke, Paula Piven Piukala, Kapedieri Militon Lan Mata, Simon de Kapitawa Buki, Esafe Hemalatu, Alani Tangkau, Latai Fai Ngata Atang Mana. Isip ngata ngai tariui, koe poake umawini ku poake eik tohon paremia, poake eik mista ke ngahi ngawe whakatiplometika ne afio, poake eik mista ngai kantaha e puranga, poake eik mista whanua sa wea palani pa moe ngai koloa whakai natula, poake eik no pere maafu, poake eik no pere tui la kepa, poake eik no pere tui hangan kataki. Kau ki poki mo eik no pere vehala. Toi ngare wak no mea koto hendik sea malopito. Pemaruat, alake, tawa o ke aseni da fika nima, fika wha. Fika wakeni, pe moe uat, tūtū ni a whamawanga lahi. Fika waki pe moe whafonga Tongatapu. Ua, Honorable Semis ki o alaf sik, Minista ngahi ngawe la lahi, pe moe Minista tak mamata. Nai whakahumai i ofisi. Sea, ki toka ne pe kara tapu fetu na pe tapu mo e premium ho ke. Ki fala ka pe ko di poten me tali profola, ko au ke ka ko mai tali profola ne. Kata pe ka ko ba ko ki fala ka si fo pe o me asen. Kake, ke o hake ai ka kore koe me hou eki, i tu hake ai whikani mā e whitongi aki ai whika whā. Tari ia ignopere ai tō whorowhora ko i ai o hake ai whikani mā ke whika whā pe tuk whoki hake e tuk hokwatu. Ai tuk watu heni ki he whawhawhonga o i kakai wāhenga hangu furu. Ono po ka perieri mā lan mata. Kene o mai a report, ono awe tohi tari, o e tō whorowhora huwhi. Maro. Tapat ke fetu na eksea. Tapi e premium tom. E ke hoi minista kapiteti. Fatapat ke tama prinisi ka ko e tumtumu kalaut. Mo e hoi nobel ne afio. E fatap ke kaunga fafonga ka kai. Ko e ata mo ko fanga mari ko ni ke fa hapat report. Fe ka wagi pe mo e tohi tari to flofolo. Ki fatap ange pe ko ia na e fai mai ono to frangangi pe me tamo. Ka to mo ia se ko to mo fa fita i pe ke tuela. Ko hai ki taua ke ka fatu ke mau pe a whakau ta tau. Ka koe hoa tāni se au tau ke haka pēla mo tau. E la koe whia pēna a whiwhio. Lau maria le re whituna ka maulawe ai he. Hoa tā whakoloa. Hoa tu koe whawhitai anga pēo e whiwhini se. Ane koe whakangiangi na whai me me whituna. Na e lele ato e motuani i he au tūsite. Hono wa whitua sanuari. Wāwhe uongo fulu maa no. I he taimi ua e whiawhi. Ia mo Tongatapu sione vigilani, ka pe foki a Silvia Atiola, o whakame atu ai Egnopele ka koe whawhonga
no pere whikaraki ka kai Tongatapu, ulo haa velai, maftu ela, i whangatapu, ki e ofisi palasi, whakatui, o whai ai e whekita pia mo e sekretari, o ni awhio, ka sione whiwhita, ane kamata ki pe mau whakawhamiri, pia hauko atu ki he whakataulama, ai uhinga whai ai hono whakawa asi, ai office palacio ni awhio, i whangatapu. Hange peka ngahi whatongia, whatalutalu, au whare eiki, mea ni awhi. Nai whakahauko mai me he sekretario ni awhio, te keke liwaki mai e haere, nai toki whakahoko, ai tari wholofora, o whakapatupo. Nai whai e peo no whakamalo ia, o sekretari, i he tari lelei, ka mo e whakalaulau taimi, lawa e whatongia, whatongia e ke potuani ma peki e ia ek no pere mafu. Koe ki ripoti no bea sea, ki e whatongia na e whatongia i mai ke whituna, ai motuani, e mo e komiti. Mao sea. Wa popo ki e tari wholofora koe ni ko awe e anua bono mato a maa lord maafu. Nai pehe ki e toko ni alake ka maa tiola. Ki e ofisi o e palasi. Wa popo gai. Popo what's it? Maro. Koe ke aha, waha tue taha koe ke loto ki ai. Rake ko tale rei ka antoa pe e hau e ki o whane rea. Ai whakatau wholofora nai whai e ono bol ka pere lan mata. Maro. Tau whoke atu ki he a seni ka whikanima. Nai whetongi mai ko ia i he tari wholofora ka te o atu. Ai mea na kamata hono lawa nai. Koe tūtua ni ai whamau anga lahi. Whikaua ki mo e whafufonga Tongatapu ua. Honorable Semis ki o a laf sik. E minista a ngahi ngāu la lahi. Mo e minista a tak mamata. Nā e whakahu mai i hoku o ofisi he ahu tua pure lulu. Taha whao me o wāwhi wāo no. Ai tohi me he whamau lahi o Justice Paul Garlic KC. Nāne o mai whakataha mo e ne tohi. Ai tūtōni ai whamau angalahi o i aho taha whao me ua noa wāo no. O i tūtōni ene o ta ofi whakataimi pe whakapitania stay. Ai tūtōni ai whamau angalahi o e aho ono o me ua noa wāo no. He hopo whika CV whahiwa dash ua noa wanima i he wahaa o uhila mo i langi whasi. Pea mo se miski oa lafu sika. Hoi tūtōni o ku tauwhi whakataimi ai tūtōni o e aho ono o me ua noa wāo no. O whakatai au ngai a honu whiri o Honorable Semisi ki o a laftika i e whiri la o Novema wa noa wanima. O e whafofonga o e kakai o e wāhinga Tongatapu wā. O e tōtōni tāwhi whakataini stay ora o e ni o mātu o ngai he tangi ai whafofonga i e whamau angatangi. Ko hi ko e tūtōni ta ofi wa taimi ko ia me whamau anga, KC, e kei mau pe he whafufonga kakai o Tongatapu wā, a hono sea i he Fale rea. Kai oua ko mahino ai ola, e ne hopo tangi. Ange o mō mea e, nai osi, wha hoko atu,
i he mahina ho epeleri. Ko e tūkonga, ta tau o kunyai ai whawhawhonga kakai, o niwa tā whitu, Honorable Latai Whaingata, tangi mana, pe makatunga pe moia i he tūtoni o mau anga. Ua, ko e tohi whahu mai me e pane mia whikawaki, mo e lakanga minister pa anga. Nai whahu mai he e pane mia e pongpongeni, ai tohi whaha mai, ai whakawhisi, ai minister pa anga, Honorable Latai Whaingata, tangi mana me he lakanga ko e minister pa anga. Nai kamata lau ai whakawhisi ko e ni, me aho taha nima e peleri wan noa ua o no. O e whatongia, o e minister pa anga, o whakamalumalu pe i he eikpare mia i he lolotongani. Te ukore ki he kalate ke ni kātako lau mai ai tohi ko ia ke mo mea ki ai. Tapu e kia, e pare mea mai hoi me mi pakakate whare, e tāki whakauka tono lau e tohi koe ni. Monite he o fulma walu o me wafma o fulma no. Lot vaya, e kia, whare rea Tonga, Nuku'alofa. Lot vaya, o ko whakapapa, ka whakahauka atu he tohini, ko whakawhisi, a Honorable Latai Whaingata tangi mana, me no lakanga, koe eiki minister pa anga, o ka matalau me aho o fulma nima o e peleri ua awhi mau o fulma o no. I e ne pehe, o whoki mai pe e putunga e paanga o whakamalu i e ek pare mia, e koe motuani o minister paanga reo reo. Whakapapatu, whakamot lot whakawhanua ek pare mia o Tonga. Malukse. Mara ki karake, hokat ke whikatolo, ngau e whale rea ke pachiti. Me tau whakataha koe ni, o whakatau pe ia ke e tau tohi mahina. Ngau e nga tau tari i sanuari. Pea koe ngau e mau inga i tau whakahoko. Koe ngau e ke pachiti mai whanua o whahu mai me he pureanga. Koe budget estimates, I kola whamar pese. Ko ki whehu I pe i siu kona ke lave mai ka tau tau haukati ke. Ko ki whehu I se au mga tuunga pe ia I he tūtoni whamau anga. Ko whapapalahi pe ke ongo whawhawhonga. O ki ai tūtoni koe ni. Ka whehu iau ke ho tau ngafa whakawharea rea sea. Na tau tau ose pe me he o whamarala mai mahu I ngai whakawa. O kong tokanga, he koe whakarea koe koe tūtūni. Ko hono tiklea koe koe ke na hoko koe mai mipa e ahu anoa o Novema. O hawhi wane ma, na tai whakalao. Na koe ko haa no fo he mea koe ni sea. Na tau toki ilo pe he ngai tūtūni whamaonga o tai whakalao. Koe stay koe ni, ka na hoko atu pe I wharea rea. Ma ua henga, me he tū hau o uhinga I tau heni. Koe hae mekanism, koe hae whonga ai whareni ki hono malui, lo tonga tau os ilof. Ka pau e au atu o ku confirmi mai he whamau tangi. Harewa mea a wharea rea o whai, ke tūnga wahenga, o ku kei wahe atu he ilo. He tau kei ilo koe hono whahama he whamau anga. Kai koe palu pare ma aku, pe una mau e wahe he waha tai koe ni, koe ha e tau mea, ka pau e pehe confirmi. O tau toi lava, ke whekau ke na wuri invest. Uhinga pehe pe au sea kono inga na tau toki ilo pe. I he tūtūne whakamau anga. Kau tau oange ke stay.
Pea hoko te mauahenga me tu hau o uhinga I tau o mai ki whare ni. Ke tau tokanga o whakapoto mo whai totoro. O ko tokanga pea ke ai pe waha whonga ai whare. Pea wikai ke tau tokanga tau tolu ki he hono administer e isi uwe. Mai no ka te au who'o. Ka koe uhinga pe hono hake sea ke tau tānoa I mo e mea koe ni he whunga te pire. Ke mama ke tau whakau mo no uhinga le rei. O tau whahau e tau whatongia. O whatatau ki o tau whakawasea. Maro. Aro, o maro ki he whakofonga o Tongatapu, ki he whehui, o maino o pito pe tōnga kui ai, whalao, o e tōtō ni ane whamawanga lahi. Pero ne tōtō ni ua whangatoko, whekawā ki te mua ngahi mea koe nau tō lawa tō. Pea I he ne pehe he kai ke lawa, ki te tuanga pe whahano, whekawā ki te mua tōtō ni koe tōtō ni eni o mai. Pea ka toki ahe au whangatoko, e lawa rewa ke tau whakahoko e. A koe ne tōtō ni o whakahoko, pea ui whai pēa tōtō ni o whakatatau e maru ko ia na mai e lao. Koe ne tō ia wahofonga, e tau whaihano au whangatoko a taimke, ka koe loro tō ngani, kei whai pēa no tau, o maru na tau na e tōtō ni mai aki, me whamau lahi, pea kei hoko pehe o rewa ko osi, a taimi koe na ne whai mai ka tōtō ni. Maro, tau hoko atu. Maro sea, mahino ki mutoi. Ko tau hoko atu ani ke ngāwe koe ai whane rea ki budgeti, pea ko pehen, koe tau whakatahani, koe tau whakatau pe ia ke tau tohi mahina. Aina na e tari sanuari, pea koe ngāwe mauinga ke tau whakahoko, koe ngāwe ke budget ma ae whonua, o whakahu mai me pureanga. Koe budget estimating, whakanganga pe mohono ngahi, nau, na whakahu mai, me eik ni stapanga, e pongpongeni. O maroat ke eik pare mea me pureanga, e mau mai ai ngāwe ko ia. E hiria, e ni ai, mahina si e nima, ngai ho mo whai whatongia e pureanga, na tō kuwha atu, ai ngāhi, nau ko ia, e pongpongeni. Pea kuai e tau asenita, ke asenita whikaono, te o whamarala tuai, e tau ngāwe ko ia, ke au, ke asenita whikaono. Koe, whikani mahain, oso o anu atu, I he whawhawhonga o Tongatapu o Fale, pea koe asenita whikaono ai. Lao whakanganga, whikauraki, e wano, whakanganga ke whakahuat, e paanga wano, wafitu, ke ngahi ngau e pureanga. Koe whonga o ngau ake ai whakamu ki te take e tau ngau e, ke lao whakanganga he pacheti, e Moimoi atu, e tau tohi ni, me mawhai o ia te au, koe sea urak, oane ai minute, e nima ke paremia, ke ne umaha ki whamatala, ai lao whika uraki wanoa wano, ai ia koe lao whakanganga, ke whakahu atu ai paanga wanoa wafitu, ke ngahi ngau e pua ngā wanoa wano, tūtōni taha ua walo. Tuat e pane mea koe ha ki taimi e whai mai aha ane mea whikawaki mai tōunga koe ni koe pacheti. Ano. Tapa ki he whaitūna eksea, ka o mai hoi me mipa e wharerea Tonga. Pea kore ke hu whangati he tā whatapu kakato whao whakeat me moani. Ka take o tanga fua ki he asnita whaitūna.
o maha whamatala no i kai wholoange mi te nima. Whiga ki pa moe lau whiga o wake wā whiwa no. Koe la whanganga ke whahu atu, ai paanga wā whiwa no wa fitu, ke ngahi ngā we pure anga wā whiwa no. Eksea, o whiawhia ke whahoko atu, ki ho whareni, ai whamatala patseti, pa moe patseti estimate whanganga e pure anga. Pa moe ngai tūtun ngā ue, o whatatau mo i whapaanga, ki e tau whapaanga wā whiwa fitu. Ai ko tari he kabineti, o whatatau ki he kupu fitu, ki e lau ke no pure i e pāhanga pure anga. Eksea koe patseti a pure anga ki he tau whapanga fo o kuanga pehen. Ki ta whaki o pānga hu mai, o whawhufua e tānak mai i he pure anga, e whaungiau hiwa taha, 0.5 miliona, ai ia koe horo a kia peseti e ono 0.2, me esimeti, ai hiwa ngiau ni mano 0.2 miliona, ne tari he whareni e tau loro tonga. I ta whaki o whakamore, o whawhofua whamore ki he pure anga, ai hiwa ngiau wa hiwa 0.5 miliona, ki ono whahoko aki e ngai whatongia, koe holo eni a ke pesete 5 taha, me estimate kamata o e tau loro tonga. Koe pānis whawhua rewa i he patsete pure anga ki he tau whapaanga hoko, koe patseti whea amokaki. Tō 1.3 miliona, whakahoa ia ki whea amokaki, wa hiwa 0.3 miliona i estimate kamata o e tau loro tonga. Ai koe tō 1.1 miliona koe ni, o waewahe ia o whapatonu, ki e tawaru miliona, ki toko ni whama maa ki e totong uhila, tuk me papare mau koko ki he mau anga iwi, o kaukatoa ki ai, ai ngahi apno whaanga i tonga ni. Koe taha miliona i ai, ko wahe ki toko ni e ngahi. Ngau e whakawawewave, o pau e te kovi ange, pia toi loo ange, fuolo ange, ai tau whekuki mo e whaingatā koe ni. Koe 5 miliona ko wahe i whapaanga ki e peseti e tau, ki e wahenga ko tō pē kau ngā whapure anga, koe konga ia tokon ki e fu maolunga, ai tunga totong ki e koroa tupu, me papare mo e maonga i vi, ai koe kola ia. 2.2 miliona ko wahe ki e tokonia a ki e kautaha wakapuna wharoto whanua koe rūtai, koe 2.5 miliona ko wahe ki tokonia a ki e ngahi wakatahi wharoto whanua. Mo 0.5 miliona ko wahe ki whalahi a ki e Broadcom tokon roa tonga ki kautore ke reka mo ka whainata ia a ki no tuwhaki na takpaanga te au. Se koe pānis whakufua rewa i patseti a pure anga ki e tau whapanga hoko, koe patseti whea mokaki tō 1.3 miliona, whakahoa ke whea mokaki e wahiwa 0.3 miliona lolo tonga. O whotu ke whapaanga ki patseti whea mokaki, a ke tō 5 miliona me he Monite whaloto whanua, pa mo tau 2.3 me he pāanga mo he pure anga. Eksea teo, tō hoku ata ki he toenga ngai whai kiki a mui, whamatanu nou eni loto peho minite ni mak tuk mai, o popo at ke lau waki a lau whanganga tam toko watu. Malo sea. Maro, koe pōtu mai e pandemia ki lau waki, ai pāteti, ka te kawahoko atu, a eni malanga ki toi ngā. I e taina nau pe e pandemia ka pe ki toi ngā whare, koe taimi ko hoko ai tolo mauloto ke tau hoko atu, pe ke tau ki i manawa, ko hao mauloto i pandemia, ai toi ngā whare. Koe taimi e o kure. E pare mia popo at ke tau hokatu. No pe vauti ka tau hokatu o pau te i tau tutun ke tau maloro hi te vauti pa tau toki. Whoki mai a mui. Nora toki ai. Maro, tau hoko atu. Hoi ai karake. E lau roa ki ai budget. Umai he e pandemia. Maro.
Ko la whakangang ki whakao te pāanga, waf mā uful maono, waf mā uful mā fitu, ke ngahi ngāue, e pure anga, waf mā uful maono. O tutuni e tui, ma wharearea o Tonga, e whakataharea o pure anga, o pehe. Kupulu aki. E ui e laoni, ko lao ni whakahuat o pāanga, waf mā uful maono, waf mā uful mā fitu. Ke ngahi ngāue, e pure anga, waf mā uful maono. Pea ko pau ki kamatanga e aki, e a uruaki o siulai, waf mā uful maono. Popo ke raklau koe ni o e patete ata koe ka monema. I se alo tukia tita whatafi bloka ma tenta puluelu, ai sake walueke, alo piven piukala, ka perie di titonan mata, se mone ka petaua wuki, e safe malatu, alan tangkau, latai whangata tangmana, e ki minista ako, e ki minista tanak panga humai matute, e ki paremia, e ki minista tak mamata, e ki minista ngai ngai whalat whanua, e ki minista ngoe, ki salin haines, linis kalani wal whatofiri, e ki no pere tui hangana, e ki no pere tui afitu, e ki no pere tui wakano. E ki sea ulu loto koto kia i hou e ki koe ni, koe toko hufu mahima. Ngaro, o kui kai ke ahe roto ki ai, tāre ia no lau ura ke, ai patete. Tau ki marolo hene e paremia ko ta e whandahaka tau te whok mai. Mo mea ki oronga. Mea mai tia prarea? Tuat ke e paremia Tonga. Ine whai maha, o tau lama ki he tūnga o e pateti, pia mo na whawhihona te. Ano. Whatapki he a whia e o tuai o tau o tau tonga. Tapu e tamatui, tupa wono, ka mai taini kuini na spau. Tapa mo e tamapinis ka honi, tupa to o ka alala. Ko e te whare o, ka o maa no whare. Tapa ke whetuna i sea. Ka o maho whare. O e whawhonga e ka no pere. E whake o e whawhonga ka kai. Tapat ki he hoi minsta kapneti. Pea kore ki o whangati he Tongatapu. E ksea ko whiwhia pito ke whahoko atu ke whareni. Wange ko ia na e whamatala atu e whamatala no. E whamatala patseti, mo e patseti esmit whaanganga e pure anga. Pa me ngahi tutun ngā we o whatatampo i whapaanga ki e tau whapaanga wafe wa fitu. E ko tari he kapneti o whatatau mo e kupu fitu e lau ki hono pure i o e paanga mo pure anga. Epni kuhona ai ekni sapaanga ke ni te mo whahu ke kapneti ai whamatala patseti pa mo e whafuafua ke panga hou mai ke tau whapaanga ka hoko. Whataha pia mo e whamatala patseti mo e whafuafua ke ngahi whamore. Ki te i he patset estimati mo no whamatala whatatau pa mo e patseti ki he tau whapaanga ka hoko. Ai ko tari me kapneti pa koen ko whahu mai ke whare i kinsea. Am whatongi ano tolu ke whahoko atu e patset estimati mo no whamatala ki tau whapaanga hoko ke whare i kin. Eksea koe whamalanga e au ni
o vai vahi e ki konga lalahi e wha. Ko ngai konga lalahi e ni, mona mau inga, me patseti, pe kono whai ki, o i e toi whamatara patseti, pe mo estimate whaanganga ki tau whapanga wafe ma wafitu, ke wafe wahiva. Ai ko ostufa atu. Ko konga rua ki sea te wholau, pe ko ka venga ki he patseti o tau whapanga wafe wafitu, ko ngā wā, ko tunga whai kanomika whanua, pa me whakai ki he kaha u, ko ngā no toro, ko patset whaanganga pure anga, ki tau whapanga wafi wa fitu, ki he wafi wa hiva, pa me kong whausi, ko ngā whaa eksea, ko whamaa popo. Eksea ko ngahi taulahi, tō whohe, whatongia ko sea wharearea, nā ko tai maaria i hono tataki, mo taria ngahi estimeti e hongo fulma tātā. Ia pore anga ke e nima. Ia whatongia ko i ana au whamo oni ki he whaingata, ki whenā pase a le vai tūtu oni. Ai tōnga whakapaanga, ngai whi mau e kakai, mo ngahi tūkunga to tonu i hono pule, a whanua o sisi. Ke langa hake, ia mamani wheriri wakisea. E auni ko unu e toka ngambi hono whahoko e ngafa, whakawharea lea, ki ono whae nisi, ai hala whanonga whawhanua, ai patsete a pure anga. Ko whatongia ma whatutuki, ma whainga maarie, moro fia, ki toko nia, ono whakatau lama e hala whaua ai, ho tau whanua, ka me ngai whainga maarie, tene whakaola, ai ka hap mai whami tong ko tope. I loto whakatoki lalo matu aki honga ia, e mawhatutuki o whatoki ani, o ko whahoko atu heni e fuafua patseti i o kulakanga ko e ikmi sapanga leo. Eksea ko whia whahongai, e whakatoka ngāwe mau inga e ngahi pore anga ki mua, i ono whao e whaunga ngāwe langa whakakalaka tō ngā wanoa tau nima. Tonga Strategic Development Framework wanoa tau nima, piko TSDF wanoa tau nima. Pea tofa mehai mo ene e ria ngahi mau inga, SFAs e fitu, ai o whapatonu ke uluaki, whamarohia a iwi matua kina e whanua, pea moe mateu ke whiririwaki a ea. Ua, whaivia e kakai, moe tuku i kolo. Tolu, tupuwha ekonomika o kauka atoa, wha, ngā aki mo popoi, ai anga whawhanua whakatonga, nima, lelei yange, ai pure lelei, ono, malo anga whanua mo pure tau taina, pe mohono fitu, whapapaui, o tūloa ai koloa whaina tūla, pa me tonga kina, ai atakai. Eksea i he pureanga koe ni, ko mau omi, ai whaunga ngāwe koe ni, pia te whotutu ke whahoko lewa, a ki roto toa, ke au sia. Mo whamaunga e kawe ingani, pe whakatoka, o noo ki o tua mo tonga kou tofi a, ke maha tonga o malu, malohi, pe toi tūloa. Ko ngahi pore, o whiahanga ngai mo tonga i aho ni. E kai malawi ke ve teki, a ngai ni riu i iki. Peko a kei hoko atu peha ngai whaunga ngā maheni. Ai ko i kai ke lava o whare rei i he ngai paprema lahi. I he tau hongo fulu, pe lahi anko mariu atu. Ko ngai tau mua, tau whotu, ma tau tō ke ngā we,
Ko pau ke toi maalonga angi. Ko hi ko pau ke tau whaha I lahi o ngahi ni riu o whi mau. Ka pai hoka Tonga, ko whanua o maruangi. Malawa ke mo ui a te ia pe. Malawa ke whi au hiangi e ngahi tau ka hoko mai. Ko mea fua toto nuksea, ai TSTF wa noto ni ma. E kai ki mau pe ia I he ngahi tohi tutun whangawe. Ka I he maka, ka I he matu aki whakautu mauku. Whaita tau, mo ona lelei, ono whahoko he pure anga. Ka mo ngahi pure anga e mui mai. Ka ngahi ni riu la ngahi whakatemu kalati ho tau whanuani he wafungo furu sea. Nai whahoko mai amanake la lahiangi ai tu marie, ma lohiangi ai whaunga pure rerei, pe maulutangi ai tunga whapolitikare. Ka ngai pore o e aho ko ia o tau kei whi ao pe muki mātou I aho. Ka kanoni aki ai ngahi whaingata mo ngahi pore fo o. Eksea o tau whanonga mai foki mo e ka venga ki he tau whapanga lo Tonga. Ke potongi o e mauanga paanga. Ke pautoro aki mo tuloa ai tupwha ekonomika ai whanua. Nai whiri pe whamamafa e ka vengan. O whatau mua aki ke au sia ai tau mua wharukufua ki hono pautoro aki ai tuunga wha ekonomika o tuloa. Ki whalahi mo maunga we. Ke lelei ange hono taki o e paanga ho mai. Pea pehegi he whahoku whatongia e kore anga. Eksea I he rolo tongani, o mau me whekoki, mo e pore tatau na whailonga I he patsit ko hiri. Aina e lahi ai patseti na e wahi ki he ngahi tau mua ngawe wharagalaka, ka nai toloi hono whahoko. O tāngana ki atu ki ngahi ngawe mawinga koe ni, e whengau ek whakatahi, ki a ngahi whaunga. Ke wharerei, e wesia ko ia o kuro tonga whehanga ngai me whanua, me whainga ta o hiki ai totong lolo, tup me he whewaa kovi aki o kuro tonga hoko I he hahake lolo. Pea pehegi e mahaki ko e mofi te ni, ai kuro tonga whaha, whawhanua, hono whatokanga, tuk la vea ngofua, ki e whiririu ake e a pea moe whatamaki whaingatura. O kei whihanghangai pea tonga moe ngahi whangatangata lahi. He whaunga o e tau ekonomika. Ke tau tukwhaka ekonomika mo lang whakalaka. O kawai ai haisia e atakai whaututu ni. I kai kakato I ngahi lao. Maulunga e whakamore e pureanga ki ono totongi e wahenga. Hiki ai ngahi whakamore ki ono whakarere o bisnisi. Si o ngahi bisnis tau taha. Mamafa ai totong whakapaanga. Whakawhalanga lahi ki e ngahi koloa hu mai me to pureanga. Maulunga e totongi o mao ngai vi. Whe amokaki he ngahi ngawe langa lalahi. Si ai poto I ngawe. Lahe tai mau ngawe e tau tupu. Pe mau akolo. O tau kakai poto I ngawe ki muri. Ko ngahi whaingata aini. O whakautu utu. Ko whetō aki e tuunga wha ekonomika wha mamandahi. Whiririu aki a ea pe lahi anga e ngahi wha matamaki wha natura.
Ai au tau holoki ai ngahi ola o e langa whakaraka. Pea to hiri whaki atu ai pore ki ngahi ngawe whapaanga. Mo e mato e kina e whonua. I e taimi tatau, o ke ai mo ngahi pore whakasosiale o mato aki, whima ke ngau e vave mo whakataha. O ke maulalo e mau ako, e tau whanau tangata. Pea koe ako, whakangawe mo ngahi whonga ako ke he o sisi hono toko ni. Pea koe tau tawhaaki he to ai kina i mo uile nei. O ke hoko pe ai more ke kaunga we. Kau toke tā mo kau nes. Koe uhi ko tau kakai o potoi mo tau ke yange ko nau kumwhainga maari ki muri. E ngai se toa lahi, koe mawha tuktuki, koe toko si i kaunga we, o toi lahi ange ia, e ngai whamore ono wharere ai ngā we. O toi whaisia mamafa ko ia, he ni ihi, o ki nau tolu, o kei whahoko whatongia, ma ho tau kakai e whanua. Pia tau ngai whanua, o kui kai potpota tau, ai malawa ke a o i kakai ke ngahi ngā ue pore anga, mo ngai whainga maari whaka ekonomika. O kei lahi ai ngahi konga api, o i kai ngā wei, lo tonga ia, o kei whawharara lahi e tau ekonomika e ngahi sektoa iki, o tūla vengo fua e ala wesia e a ngahi ta, me tō pore anga. Ngahi ta au, me tō pore anga. E ksea koe tau takmamata, tau te whito ki he tau iloi mamani, he mamata tofua a. Ko whainga maaria whaka ekonomika pe ia, e toi malawa pe ke hoko, ko mea ke tau tūla vengo fuai. Koe holo, hauno mamata i, ai tofua a. He lorotonga whai tau, mamata tofua a he, wafe wani ma. O ne whamawhawha i ai, ai mahu inga hono malui e atakai. Ngai tutu uni, o whate whito he whamo on whasaini si, mo whalahi ai sektoa takmamata, ki whapapau i o tū loa, mo mālohi ki ka au. Eksea i he tali koe ni, o mau omi ai ka venga, koe ka pasa whorau ki ne tataki e ka venga ngā ue mai ngahi whututu whapatseti ke whonua ki tau whapanga wafi wafitu. Koe sia te whorau ki he patseti o tau whapanga wafi wafitu kua whokotu. Ke whaka o atu, ai ngahi ngā ue mau ingai pore anga, i he whaunga wawe, o whalala anga, pake mau hatuwha ekonomika o tū loa i Tonga. Koe sia te wholau ia eksea. Pero patseti o tau whapanga wafi wafitu, o ne whakatokanga, e ka mata anga o visone taim loa loa o i pure angani. E ka visone o whakatoka ia, e langa aki wa whanua, o mohu whakakaukau fo o wange. O mawanga iwi o kumau, o malohi whaka ekonomika ki ne mato e kina i ngahi pore, ka ki ne malawa o whakatupu a ekonomika ki maolunga ake. Toko haki mai a ngahi investment ni, pia mo whakautu uta, a hola lelei ma ho tau kakai. O whatonga he pure anga, koe tūloa me tupulaki o ekonomika i kai whawharara pe ki ha maoluta o ene tūnga whapaanga. Ka toi whawharara whoki e hiwi malawa e whonua ki whaiwia e ngahi langa wharakalaka. Malui a mau anga iwi, whatupulaki ai lahi o i koroa o who'ou, paki ngau e aki, ai ngai whakaukau who'ou, me teknolosia,
Koe ngahi mea ngau e te whito ia ki he wharakaraka. Koe ai koe patset koe ni o ni te whotu ai halanga wharakaraka koe whonua ki he whonga tupu wha ekonomika laka ki mua. O wha te whito he ririu whaka elektronika. Wha o e ngahi langa wharakaraka. Moe wha hoko whatongia wha pure anga o tarui ma wharaanga. Koe whonga koe ni Nai whauia me whaunga e parani ngāue aho e te au ai pure a ngā kisea. Ai au hoko ai lava mea ni ki ne toi whawhoki mai ai wharara katoa e ngahi kupu e pure a ngā. O nau toi whawhofonga i whoki. Ai konga uruake o asinita langa wharara laka whawhonua. E unu rewa ai toka ngā me maurota ki no whamalohia. Koe ngahi ngāue tene tānaki. Ai tupu wha ekonomika o tūloa. Ai investi pia mo mato e kina ai ngahi whaingata pia mo whi auhi. O tau ngau e ake vison ko e ni ia atakai whawahapure anga o tomo ririu. Ko e ngahi whipaki whapoitikare i ngahi whanua kawai a wawa kovi i he hake loroto. Ko ne whakawhi atungia ai ngahi laine tufaki koloa i mamani pia hiki hake ai totongi lolo me koloa. Ue si ai tau ekonomika wharoto whanua me whahoko e ngahi ngau e whi mau viviri. E ngahi ue sia koe ni me topure anga. O te asiri ai tau kovi anga e to unga tu la venga fua o rotonga i ai pe a Tonga. Me kovi anga ai to unga tu la venga fua o rotonga i ai pe a Tonga. Me whiririwa ke ea me whatamaki whaina tūra ke ngahi whaingata hoko whatu tupake o hange koe vai lasko vita hiva. Pia moe pae mo ngā whihunga tonga hunga hapai moe peau kura. Me he wakai whapotopoto ke kaha u o whima o hawhonga ngā ue o plonga mo ui ke paran whawhonua moe purei o e paanga whapure ana. Ko iai i kai ke tokoni ai patseti ki he ngahi whima o whakataimi o ngahi ngā ue. Ata atape. Kau ni toi poupou i whoki ki ngahi investment time loa i mato e kina o ngahi pore. Mau e mau anga iwi, ngahi langa whakaraka, whakaukau fo ou, peke whapapau i o te mateu teu le le iange e whanua ke whihangahangai o ngahi whakawhi atungia o kahau. Koe patse tau whapanga wafi tu o ki kai ngata pe ia i he tupu wha ekonomika mai langa whalakaraka. Kau ni tokanga lahi ki ono wha iwia ai tō unga mateu teo e whanua pia mohono langa hake o iwi malawa e whanua. Kene whekuki, mo whaake ake me ngahi papare na whatupake. Mo langa haka hau mālohi mātonga. Koe mālohi whakawhanua o kawia i he whiririu ake o ea. Ngai whatamaki whaina tūla, malu e tupu wha ekonomika, whaingata wha ekonomika whatupake na i kai ke amanekina o whakau kotoa ia i he patseti. Ino i loi o lahi ange ngahi pore o whekuki mo whanua i he taim tatau o kei tau he patseti a tokanga lahi ke tūkui kolo aki hono whamua a tokoni ngahi api mo ngahi whamitu la venga fua pia poupou ke tupu o kau katoa. Koe halwhanonga te tau whanonga ai o whima o ha riukawa ai tukunga whakaukau. Me tok ngā ue pe he hoko hangai whangata. Kia whapapau i langa malu.
me whalala ki he malawa. Ka me he purei whakataimi no nou ki he langa whanua taimi loloa. Neonga ai pore, ngahi pore o tū nuku mai, o ko matu aki, tua mehi e pegi he kaha o tonga. Ko iwi matu e kina ho tau kakai, ai malohi anga taha ma upe ho tau whanua. E ngahi taimi o whangataa, o tau whahai ma upe ai, ai ungonga taha. Whie lau lau, tui, me ki taki. Ko ngahi unganga pehe matu aki mahu inga he tau whanua. Ai ngahi pore, me ngahi whainga maari o toka mai. Ko iai eksea, ua ui ki kakai ko toa pē, ke pore anga, tukui kolo, ngahi siasi, ngahi business, ngahi society si vere. Pa mo tau ka inga he ngahi whanua muri. Tau ka whataha i la maarie, tau mua langa whanua. Koe whatongia ki hono langa ha tonga o maalohi mo tūloa. O ki tau tolu ko toa pēga. Eksea koe wakai ki he tonga wha ekonomika wha mamanlahi. Ki he kaha o kei tūtai pā. Tupu. Me he whewā kovi aki o lotonga hoko i he hahake loroto. Pea mwane wesia he māketi o e maunga iwi. O whawhua he kau taha paanga, whawaha pure anga. Ai tupwha ekonomika wha mamanlahi ke tūma i he pesete tōpointa i he tau wafi walo. Koe whakai ki he tau wafi wafitu o whawhua ke topo peseti tōpoinua. Moe amanaki e horo mamari e pe e whangata ko e ni tatau te whitu. Ka pau tūma e maketi o lolo pe hiki mamari e tuunga to tongkoloa ni ongo o keitu whiriu aki apitu. Koe whawhua ai pankea mamani ke ngahi whanua o e Pasifiki e whakawarisi ke tupu peseti 2.5 ke tau wafi wano. Ki mua pa hiki e peseti e toro ke tau wafi wafitu. Pa whahoa ke peseti e 2.2 ke tau wafi wanima. Koe vai e whawhua koe ni o matunga ia i maulunga to tongwha mamanlahi o e lolo o tupu me paparema i hahake loroto. Koe ngai whanua e Pasifiki te nau tūla vengo fua koe uhi koe nau whawhalala ke hu mai lolo me tōpure anga. Ka koe whamore ke whewhanua aki to tongi o koloa mea toko ni mai hoko hoko e ngahi tae mau nonga whamamanlahi. Koe whakaiki tonga o whawhua ke holo hifo ai tuwha ekonomika me he pesete 2.5 i he tau whapanga wafi wanima i he pesete 2.3 i he tau whapanga wafi wano. O ko ata heni ai tau toloi i ono kamatai o ngahi ngaue lang whakalaka te whito nai whōtutu i he patset lo tonga. Kau ki hene e toloi ngahi pōsik lalahi. Ai au tō ai whamamawha i ngahi ngaue langa. Tāna ki atu ki hene o te alu ke kovi ange ai wāwā kovi i ngahi kau awhanua i he hahake loroto. Whataha mui paparema whamamanlahi o whiriu aki mui hiki he totongi o lolo. Ai au amanaki ke iai ine wesia i he tūkonga o e ngahi ngau wha ekonomika i wha o singa ta whapanga.
Neongo kei tau hi pea a ngahi ngau e wha ekonomika i he tuonga la mahini i he lan matau le volo taha. I he taimini ka koe wakaiki ka hau o au ke koviangi hono ngahi pore. Koe tuonga tai Paula o kiai e wawa kovi o ngahi ka wafonua. Tene kei puke pe ai pauparema wha mamalahi o e whiriu aki mo e hiki o totongi o lolo. Wani ngahi we sia tamaki tene kas sia ai tuunga totongi o i koloa. Peheki e ngahi ngau wha ekonomika whauloto whanua a Tonga. Eksea, la tonga tuunga ta e Paulahi o kiai ai wawa kovi tō pore anga o whawhufua e tupa ekonomika o i whanua ke holo ake pe sete o noa poini ono. Ke pe sete taha poini hiva i he tau whapaanga wafi tu. Matunga i he whakaukau e ke no molo pe a lohu e lolo pe ke malawa ke matoi kina wharoto whanua ai olo e tunga hiki tō mo whiriu ake totongi lolo me tō pore anga. Kau ka pau e au ki ha tunga koviang o whahawha pore anga o ki he tunga whatutamaki e whanua o lan kulukula le volo tolu, le volo wha. O ke whawhuafua e holo ke koviangi o i kai ha tupu i he tunga wha ekonomika whanua i malawa peke au ai tō lalo wha ekonomika ki a pesete wha. E te koviangi i he tōnga nei au sia i he taim whangata a koe kovitahiwa. Matunga i ngai whawhuafua wha ekonomika koe ni. Koe whawhuafua ki he iwi whapaanga ke teu ki he pauparema o tau whihanga ngai mo ia ke i he whahaa ia o tahataha miliona ki he te aua noa miliona. Pe malawa peki lahi ange ai. Pe e ofi, kai whate fito pe ia i he lahi, because severity o whangata mo i loa loa o i tūkunga e tau whekuku mo i pauparema e hoko. Ka whawhuafua koe ni o mahino ai tōnga whiririu ake a takai ke uhi koe whiwa kovi aki i hake lolo tō. Koe sia e he lolo, pe moni ngahi koe sia whilawe i. Eksia ko wahei he pore anga hapa anga whiunga mo i tō tahpun wha miliona ke tau whapa anga wafi tū. Koe tokon whapaton ke we sia o hoko. Whekuki mo i whanua whilawe i mo i lolo. Kanak, koe i panemia, koe taimi e o ku hoko. Ka koe whotu atu e wheitūnanga uma e hau eiki o e whare lea, pe mōroto pe i tau hoko atu. I he whiawhini ke osi a e budget koe nika uma a ngahi ngāu e whatau a sinisini ai, kai pehe fuke whamatara pānga. O what se a koe tōpe pese o me konga? Pepe hau eike whare, mōlo atu pe kia ai. Popo a ke se. Hoi popo kia ai. Mō kata ko heka moni mōlo atu pe kia ai. Mea mai pe kia ai. Whare, wea, maro. O atu koe e pare mea i o lau o tunga whaikanomika mo e whane turo, maro. Mano eksem. Eksem o wahi he pure angai pa anga whiunga mo i tō tahpun wha miliona ke tau whapanga wafi tū koe tō ni whapatonu e wesia o whekuku mo i whanua whilawe mo i lolo. Koe tāna ki atuia ki he ngahi ngāu e i kai whapaanga o kurotonga whahoko pe i he taim tatau e ho hoko atu pe mono Moimoi i ofi he pure anga e paparema whamamanahi pe mone wesia ki o tau whanua. Koe tō taha, poin whal miliona koe ni, o vai wahe ia o whapatonu, ke tā whal miliona ke tō ni
whamama aki. Ai totongu hila tuk me he paparema koko e maonga iwi. Kau katoa ki ai ngahi apna whanga. Taha miliona ko wahi ke tō ni e ngahi ngau e whawawave. O ka pau e toi kovi ange, pe toi toloi e furoa ange ai paparema. Ko 5 miliona ko wahi ke whapaanga ki ai patseti e tolu. Peseti e tolu ke wahenga kotoa o e kau ngā whapure anga. Ke konga ia tokon ki he fumaularo e tunga tokon. Totongi ki he koloa tupu me he paparema maonga iwi. E koe kola ia. Ko 3.2 miliona ko wahi ke tō ni a ki kau taha whapuna whara tuwhanua ke lutai. Pea mo 2.7 miliona ko wahi ki tō ni a ki ai ngahi wakatau tahi whara tuwhanua. Pea mo hiwa kilu ko wahi ke whalahi aki ai poka ama tokon ki o Tonga ki he tau ke kau tau leke reka me kau whaingataa. Aki hana tuwhaki nau taki pangai te au. Ke whawawua ki he tau whapaanga wafi o fitu ki he wafi wahiwa o ka whawarisi e tupu ake pe sete e ua poi nima o mātounga he amanaki e ke wharawaka he pe ki mua ai sektoa ngā we tau tai mo e wao a kau sektoa takmamata pe ke ngahi proseki langa wharawaka ko paran ke whahoko ke wha ke ake ai ngahi ngau wha ekonomika. Ka ke, o ke whailonga ua pe, e whafofuani, ke ngahi pore whamamandlahi. O lo tonga hoko i tō pore anga, kau heni a wheke ki he whewhakatau aki. Pe ke ngahi whakovi whapoti ka re, o hoko eni ngahi pore lahi e tonga totongi o ngahi koloa, pe ke tonga malu a iwi malawa ai whanua, ke whiau e ni ngahi totong whakapure anga ki tō pure anga. Pehe ki he ngahi tūla vengo fua ki he whiririu aki o ea me whakatamak whakainatua. I he taim tatau o koko ai lahi, ai alho tau kakai i he ngahi whainga maari ngau ki muri ke ne kei tohonia ai tāpa anga mai au tau ka ngau me muri. Ka he taim tatau pe o ne whatupu ai no i he kau ngau wharoto whanua pe he ki he ni ngahi ngau e whaka ekonomika. Eksea ke patseti ai pure anga ki he tau whapaanga fo o kuanga pe hen. I he tawhaaki o e paanga hu mai o whawofua e tānak mai e pure anga ai paungeau hiwataha 0.5 miliona. Ai e koe holo aki pe seti e ono 0.2 me he estimeti o i hiwa ngeau ni manoa 0.2 miliona ne tari he whareni e tau rotonga. I ta whaki o whakamore, o whawhofua e whamore ki e pure anga, a hiwa ngeau wa hiwa 0.5 miliona ki ono whahoko aki e ngahi whatongia, ko e holo aki e ni pe sete 5.1 me estimate kamata o e tau rotonga. Ko e pānis whalukfua lewa ai patsete e pure anga, ki e tau whapaanga hoko ko e patseti whea mokaki, tau 2.1 miliona. Whahoa ki he whea mokaki, ua hiwa 0.1 miliona i he estimate kamata o tau rotonga. O whotu ke whapaanga he patseti whea mokakini, aki a tau 5 miliona me he Monite wharoto whanua, pa mo 2.1 me pāna mohe pureanga. Eksea ko whamaro atu ke whangamari ko mau. Mai motuani ke whahoko atu ke whituuna, pe mo whare ikini, ai whamatala patseti, mai patseti estimate whanganga pureanga, pe mo ngahi tonga ngā ue whakatatau, pe mo iwi whapaanga, ke tau whapaanga wafi wafitu. Malo. Malo. Hei premia. Amaha mea mai. Wafonga. Tongatapu. Puro. Tapi whetuna eksea, tapi e premia o minista kabineti, e whata ke tampinisi pa moe. Whonga e kauno pere na fio, e ke kaunga whawhonga kakai. Se ko whetape whamaringa ni ke whamalo ke e premia.
ka koe ki minista panga leo. I he ngawe lahi. O whahau, pa me foki he CEO, pa me kau ngawe. Ai pot ngawe, pege puri peu mai. Ai mawhatukutuki he whatongia. I he la whakanganga koen. Fale lea ko tau purea. Au e whamalo atu. E mo i loto ngai e me motuan. I he pai pare mea pa pege kau ngawe. I he whamatala patset koen. Ako kore te pesea po whotu. Ke lau marere whaituna ka tuhifo ke COVID pāma. Ke na whāno wakai. Pato ki hafok mai ka whareiki. Maosea. Koe popo e mo foto. Me mai Tongatapu wā. Tama petuna ki sea maro la mari ki o wan whakatapot ke paremia a pege tampringisi me hoi me mi pa whare rea tonga. So ke popo at penia ki he mea kona Tongatapu fu kau tāna ki atoi pesea kono i ngāku. O whakatahai mai whoki he item whika o no ai programa patset, whakamatala patset me palani ngā ue. O ngā pesea nā lava ke whakaukau i mua ke tuku i whopa lava tuku i whakatoa pe. Nyango beo te ke tu whamai ai palani ngā ue. O ngā e whakaukau me whakatu atu sia nā lava ke whakatahai. Ono ngā pe ka mea atu hou i ki sia o lau e nā to tu whamai pe whoki ane nai. Ka koe pou atu ke whakatu nā lava ke tu i whakatoa pe sia. Manosia. Aro. E paremia. Ka whakatu mai e me mei Tongatapu furu ka uma Tongatapu wha. O Pese koe asnita whetuna i he whika whitu koe whamatapanga e pure anga. Ka pate i la mari re ke laua e peka tuhi whataha ki komiti panga. koe whakamatala koe ia whika whito e pehe whoke whika walu o kuna kawhaloa ki naua whika waki pia moe budget i he taimi koe ni koe ko lau whawhiho anaki ai. O kui hau mō te pirena te mōlu o atu pehe ane nai ai o whakamatala koe ni. Pia o hange koe ko whakatu mai i mo toki mea ki ai kai tuifo katoa e ni e taimi whai ai pāroti koe ia ki tuifo ki he komipanga. Koe ia e paremia. Koe sea koe asnita whika anope mo whitu whai ke popo. Koe whika walu koe pan whaka ngā ue ia e atita seni a reke toki whai peha tutun ki ai eksea. Ko whatu o mai e ke tānaki mai ai whika aseni whika ono kai pehe whoke whika whito. Ko ngai ke tuhi whoia ki he komiti panga. Rai ke whakatu atu ai pepe moe aseni ka whika walu. Ke kau moia i ono pālo ti e. Ono inga i ona whainga maali e ke komiti panga. Ki nga ulawa o wakai whakatoa ki ai. O ka pau e loto ki ai ai whare e kengi. Hoi au ko whai ai whakatu atu. Ki he budget konkone me mai ki ai e paremia pati o whika ono la whakanganga. Whika taha. Wanoa wa ono la whakanganga ke whahuatu ke panga wanoa wa ono wanoa wa whitu. Ki ngahi ngāu e pure a ngā. Pea pa mwe whamatala panga e pure a ngā o ngata i e aha tolu noa o sone. Wanoa wanima a pehe whoki ki plan whakanganga whakatau. A te seniare i wanoa wa whitu. Koe whakatu ia o mai i he
e whia whine, ke whai ki ai tokanga pe pehe whoki ki he ia ano pālo te ke tō hefo ki he komipānga. Koia wai whotu koni o hefo ke komipānga a la whanganga ke taha ua noa ua o no kai pehe whoki whumatara pānga kai pureanga ke osi ki aho tō noa sune wano wani ma kai umaa whoki ai prantu whanganga wa tau atenseni are ke wanoa ua o no. Kore te kāke ke kataki mai o ko whotu o e waha pōpō ki ai te tari ai aseni te Afrika ono wa fitu a maa whoki whika walo a tāku hike mōne. Siapa tau kia te tāwhata whi Broadcom, ma te tapu luelu, sake walueke, kabirilan mata, tolopi venpiu kala, Simon Nevuki, ke sa whi Latu, Alan Tantau, matai whengata atang mana, ek minista ako, ek minista atanak wanga homai matute, ek paremia, ek minista atak mamata, ek minista ngahi ngā whalot whanua, ek minista ngawe, Isalin Haines, Plinis Kalani Valfotofiri, no peretu hangana, no peretu afitu, ek no peretu wakano. Ek sea ulo toko toa ke hau eki koe ni, ko toko hongo fulu mahiwa. Marot Clark, e paremia o tāri, ka kato he whareni, ai whamatara pāngā, ka umaa, whamatara whanganga, watau ai atenseniare, e pe whoki ki he budgeti, ke tuhi whakatoa, ki he COVID pāngā, e whaha ano, wakai ki ai. Sero whi whawhonga e pe pureanga, whamaroki he koe whawhonga. Ke he popo ki tō hiwe ngā koe ni ki he komipanga ki tō whae ano ngāwe. E tō ripoti mai e taimpe kuk ngāwa e ngāwe komipanga. Whamaro te. Maro, o mai tōna pu whā. Tama whetuna ki kore pene ke koe ngā peke whakapapau i peo. A tā peke kau me mi papuku i ke nau kau i he komiti pānga ke nau kau atu peo whanongo i he whemea aki. Mai na petau tutuni ue ke nau lea ka rewa ke whakatahe sea komiti ko ia po ke nau kau palot ka kore peke mau whanongo i discussion i whakako e sea. Maro atu. Aro, pehu ko ia o whonga o Tongatapu, pe wata ke mo i he komiti kakato, he pānga, komiti pānga kata, ka whehu ia na o mai. Koe o mai ka te au mei he kāke wata pe, ka koe wakaiat ki he sea e komiti pānga, o whewhehu mō sea pe wata ke tōlahi ai e kau me mi pa observer, pe kai. Ka pese pe ke i premia mo ka neti pe ke hoi ki no pele pe pe fo ke ka fa fa ka se ko popo pe tu ke pe ani na fa tonga na mau ti taf ka mo fu pe ke na wo mais ke ka ke ta fa ta ma Ke ai mange ha o mea ki he tōnga e ngā ue o whua ki atu i e whare e ke. Ki o komiti waha o whakanganga ki he tōkunga koine ngā ue ne o ngau te kei ki aha o mea hifo ki he tohi ki kakat kau waha o whakanganga o ki wawalo ki tōkunga ngā ue i ngai ngāri e osi ki a whē mo whakatau kei mai ke mea kia e pare mea ka maa toi ngai whare. ma ka pe se pa pe ke hoi ke fa le ya fa ma lo fo ko i ko mai pa cheti me ngai pe pa ngau ko fu tu e tai mini ko fu fu ko hi ko a Monite o fe ma ke la ho ka ho i fa fo nga ai pa cheti mo me palani me ngai pe pa ko ni ku fa ta ho mai palani ngai pa tu ngau pa pe me atita
o talapanga e o tuku atu ai aho mau pehe te mau tu sete prelu ko aho te mau vakai ia i whakapui tui. Ka pehe me ngau se te rete mau tu whataha mai e papi kaan pako kope ke e pare mea pako e mista panga. E ko tui he tua taimini i he whala i te. E ngari ko e hongo furu te mau whataha mai re ko e formal meeting ia. A e komit paanga. Tua taim ko ia mo toki mahino ko o si na panga maari. A vakai ngai mea koe te whai te vai whi mea aki ai he vakai. I he kakata mo i maa mo i tono i ngahi pacheti pa pia whuku mo patalapanga. Pia mo i ngahi mea koe. O tui koe osko ia pao ia ki taimi ai ke whahe ngahi ngawe mo e mista panga mo ne kau ngawe ngahi wharerei. A pai tupu ia ki he Monite ko tui maa wai ngahi wharerei pia o mai ke hu eiki ke nau mea kia i tūsite. O tui koe pure lulu maha toki maa u lele ia o mea. Toki lava whoko tuu mai ki he wheitu una ki he toki uia e ai wharearea. I he mea. I kai ke koe anga tu he taimini ui he amanaki e kai ke te maa whaa mo ngahi mea hoko. Whi waha taime koe ni. Ka koe anga ki whotu tua te ki pre mea, mista papa e mea ki ai. Ka koe anga ki whakaukau tofa hala tu pe i he whanonga tu koe ni. Ka me ngau e komit pa anga. Malo pitik se. Se aku whai popo ka katoa tu ki he whotukano mai me se komit panga. Pe aku tū me teo at pe ka ngau koe me whapanga ki anau whema me komiti. E koe whanga koe taimini ke whahoka whataha e komit panga i he au whalaite. Pe a tō whapapau e pe ngahi report ke whahuma ke whare pore ruro pe ka o. Whai popo ka katoa ke whotu me ngahi ahu koe nau kume mai ke se komit panga se. Whotu atu. Maro ke e mistare leo panga. Ngā mai sea komit panga. Ke mea koe ni mai no mai me whalai teo mai ngari whai aha no whamau. Ai ngā we koe ni ka takara koe hae aho koe a whalai teo. Aho oua o me ngai mo whamau ki ai. Ka pai whitona se au ki pāo atu. Ko spai tūtū ne whitona ke tuku i po ki he komiti. Tama mea komiti ke nau whamai nohe na taimi. Ko taimi tūtū ne whitona whaka tau mai lao koe ni. Hake ko lao whapapawe o koe te area i a mea ke. Taimi hu mai e ngai lao o kakanga pēne. Me whitona ko tari o whare ki tuwi. Me e se a ngai komiti ke nau whakatoto. Ke tūtūri ke tūtū ne whitona. Au kai ke tūtūne whangi komi tū mau, ke tūtūne o whare tū iwa. Una tūri, ke tūtūne e tūtūna. Maro se. Maro atu ki he hoi ki no pere, hoi moani. O kuwhi kaua ki ka maro he ai uro na ngā whakata. Koe whotu mai e ka ahu ua mo whamaunga ki ai. Aho pune rolo ka takara koe aho ai. Aho a whitu o mo mau ki ai. Ai ngahi ngā ue koe ni, ka whakahoko mai, pia tau atu rewa me iai, ai taimi ke whai ai, ai whakahoko ai ngā ue ai whare. Koe tōngai o ki ai panemia, ka mā hau i mista, me hau e ki oi whanua, ka mā hau e ki whawhawhonga. Aho o wā, mō whamā popo ai. Aha ki whalerei, wha ia i aho, whalaitu mo tō nati, aho tapu a sāpate, whatoa mo tō. Aho Monite o mai ai, pe whakapapau i mai ke sea, au mai whare, pe lawa ke whakahoko ngai ngau, koe ni i he pure lolo pe kai. Koe tō ko mai a, o kui ai, ai pacheti lo tonga, pe ko watu ai ai whamaro la, ki he pare mea ka maa whoki, ka mista reo reo ia, oi pānga. Mea mai e premia. Eksea koe whotu whakaukau pe nia, koe kaunoa pe i ho ngā we, ke e malawa pe ke toru i whanono e whare, ke uhi ke tok mapo opo mamahino e ngā ue koe ni COVID pānga pe toki hui mai ki he pore rulo,
ke uhi pe ke whawhainga maari na whemau ke toi tolo ia ta hau taha pe ua. Ke topore ruru pe whalai te wika hau. Koe lang whakaukau pe ke whaituna sea. Ka koe mea pe ke tok tutuni pe te tau whok mai pole ruru. O ka pau te tau whawhainga maari e ngā ue o ka pau lahi. E ke tolo whanono pe ke tok ui he taim kou whapatopo atoa wika hau. Maro pere mea, ko tunga foko budget deficit. Me ko ia ko te toka mai ki to tāna ki ake. E lamba ke hena sa whakatatau, me mahino au pito pe ai. E kai orewa hono iaki, ai whono ke mō mea mai ki ai, ka orewa ko mō māo. Me tō ko ngai au ki ai, me nā iaki pe o aha koe, me whatunga e komiti, sea komiti pahanga. Ako hange koe na koe mea mai me tamua, o arewa ala ke ahawa fito, kai toki whakapapau, pea tuku whakahoko atu. Koe tō ko ngai o kui ai, pea mahino mai peho o mea mai, kui ai e uhinga lerei, e lava ke whakalerei i ai, tōnga o kui ai na ki whito aku, e tōnga whakapanga, ke toi no e tau kai peho ke tau whoho. Pea moha mea ke he te toka ki ai ho eiki o e whare, Maro, mo mahino o pitoia koe tōku ngā o e whare, e te oatu, peha whanongonongo, o reo ko māo mai, whemea ake sea e komit pānga ka mai minister, ex-minister, reo pānga ki tōku ngā koe ni koe ngāhi aho. A koe o atu ai, o mālo ke tau whatahan, ka mo mea ake whai ha tau kres. Koe kresia e ke ko si sukalais, mo e o whai o tua, me whio he lau maari e mao ni o ni, ke te ki tau tōko tō peia o tai ngata e meni.